komera ushikame kandi wihangane urugendo rwawe rw'Imana iraruzi ore marayika Bwana asifiwe. Abari kuzuma baze kunzamurira mikoro yanjye iri hasi cyane n'ibyuma biri hasi cyane. Sinzi niba mufite ikibazo cy'abantu baba babangamira kuzuma ariko bibaye kidahari none muzamure kabisa kuko umuziki nturunjira mu matwi neza. Ndashima Imana rutonesha sina nibutse gushima Imana. Ikanisa ndabona ryarahindutse pastor peruka podium iba hariya ndagira ngo none ko ndabona mwarabadirishije ibintu rutonesha ni inshuti yanjye yundi hano Kayori ni mu wibanza ndara neza imyaka yose nzanza Kayori karara nzandaramu gusa twari duherukanye ndabyishimiye. Hari umuntu w'iwacu nabonye niba asigaye aba hano niba ari uw'iwacu Gitengera Nyangabire sinabimenya nawe ninkaho yimukiye hano kuko maze ngakangaye Gitengera ntamubona. Muzomugurira ipendo azabishobora uboneka niba muheze mikoro cyangwa undi wese adufashe gusoma ijambo ry'Imana tuganire ijambo ry'Imana. Kandi wihangane urugendo rwawe ngw'Imana iraruzi dore marayika azanye imbaraga agororera umugeni we komera ushikame kandi wihangane urugendo rwawe we Imana iraruzi dore mana we mana azanye imbaraga odela mesapenita agororera umugeni we komera ushikame kandi wihangane we urugendo rwawe Imana iraruzi dore marayika azanye imbaraga mana we agororera umugeni we. Igitabo cya Mariko igice 8 umurongo wa 34 n'umurongo wa 35 some igitabo cya Mariko 8 haleluya 34 35 ikoro zabaye gute Yesu Kristo ahamagara n'abantu n'abigishwa be ngo ati umuntu nashaka ko aba mu muryango waje cyangwa abarizwa kuri njyewe nahararuka ubuzima bwe yikorera umusaraba ankurikire. Kubera kuko umuntu uzoshaka kurengera ubugingo bwe azabubura kuko si uzi ubutanga utita no ku bugingo bwe kubwanje no kubw'ubutumwa bwiza azabukiza mikoro ntizirakunda wo numuheze mikoro haleluya n'amabuye rutonesheje kuyagura none haleluya amapepe se tubanze senge soma komera ushikame kandi wihangane urugendo rwawe
ahamagara abantu n'abigishwa be arababwira ati Yesu Kristo ahamagara abatuye mu karere ka Kayore, ahamagara n'abatuye umoja arabicaza arababwira ngo ati ati umuntu nashaka kunkurikira yiyange, umuntu nashaka gukurikira ye kwanga bigabo yiyanguke, yikorere umusaraba we ankurikire. icyongeyeho yikorere umusaraba we akurikire Yesu, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura. umuntu uzoshaka kurengera ubugingo bwe, turi polisi y'ubuzima bwawe Yesu Kristo abugira mu kiganza. Yobure kurabwojanwa n'umuyaga, yobure kurabworara Nyamavira, yobure kurabworara Kabanasi, ni Yesu ubuzima. Ushaka kurengera ubugingo bwe adaciye kuri Yesu ntacyo ufite. kandi utita ku bugingo bwe ku bwanje, icyongeyeho utita ubugingo bwe ku bwanje no kubw'ubutumwa bwiza azabukiza. Azabukiza. Amen. Azabukiza. Amen. Abafilipi ibice 9, igice cya mbere umurongo w'9, igitabo cy'Abafilipi igice cya mbere umurongo w'9. Yele sole byoshike laria ekelela we ube mukulamba mu mahuno ingingo ya byoshi mube no rukundo ruri mu malaria ingingo ya byoshi mube no rukundo ruri mu malaria. Some papa. kandi iki nico mbasabira, nukugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kugwiza ubwenge no kumenya kose. Kugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kugwiza ubwenge no kumenya kose. Amen. Hasubiremo kandi numara wikingo hepfo bukeye. kandi iki nico mbasabira, Torero iki nico mbasabira, nukugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kugwiza ubwenge no kumenya kose, mubone uko murobanura ibinyuranye. Aha, urukundo ruzotwereka kurobanura ikibi n'icyiza, ibinyuranye bitandukanye, kandi mubone uko muba abataryajya n'inyangamugayo. urwo rukundo ruzatuma utabindyarya kandi rutume uba n'inyangamugayo kugeza ku munsi wa Kristo, kugeza umunsi Yesu azokomanga ku buzima bwawe akakubwira ngo ndakwifuje ngo ino tujane. mwuzuye imbuto zo gukiranuka, uzaba wuzuye imbuto zo gukiranuka ziheshwa na Yesu Kristo. Imana iguheze umugisha. Amen. Turi kumwe yemwe, tuzamurira Imana ishobora. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Nari mbakumbuye cyane, igitaramo cya Kayore cya kabiri nari ngikumbuye. Turaganira ijambo rivuga ngo wiyanga ukunde mugenzi wawe. Niryo jambo turi buganire muri uyu mugoroba. Pararuke gwireka kunde bigabo. Ni hararu kubganje ngukunde. Kubera ko kwideni nasigiwe no gukunda mugenzi waje. Yesu Kristo ngo ahamagara abantu kandi ndetse ngo abahamagarira hamwe n'intumwa ziwe. Ntabwo yahamagaye abantu ngo yibagirwe intumwa. Yahamagaye abantu abahuriza hamwe n'intumwa. Arababwira ngo ijambo shaka kubasigira niri icyo mbakeneye, nushaka kunkurikira wiyange. Nushaka gukurikira igitabo cya Matayo 7:13 hazavuga ngo munyure mu irembo rifunganye, ngo kuko irembo rigari ngo rijana abantu benshi kurimbuka, ngo ari ku irembo rifunganye uko riraca mu bake, ngo ariko ngo nirija mu bugingo bw'iteka. Ushaka kunkurikira yiyange, ushaka kubana na Yesu
mu buzima bwe tiwombwira ngo utunze Yesu Kristo ukibana n'umuturanyi utaragera mu wiwe. Iyo si Imana ni bene wanyu gira. Tiwombwira ngo utunze Yesu Kristo umwe agitambuka amakanisa kegerana kabana. Umwe akananirwa kuramutsa undi ariko baje kunywa meza bose bakayahuriraho. Utunze abiwanyu ntutunze Yesu Kristo. Shaka gutunga Yesu Kristo wihararuka ukunda umuturanyi. Turi kumwe tuzamure tugire bushye. Haleluya. Ushaka gukurikira Yesu nuguhararuka ubuzima bwawe bwite ngakunda ruboneka. Amenya kuko yagiye kwigisha nkaza kumushyigikira, kamenya ko yabuze icyarya nkamuheza, kamenya kuko adafite icyo kwambara tugasangira icyo dufite. Ariko apana kujana amagambo n'utundi, pana kugenda uheketa mu mazu y'abandi, uwo mariko aje gusohoka hanze ngo si wamenya amakuru ngo nageze muriya ngo babura n'isoda yo kumpeza. None ko wasanze ntayirimo ariyo wasizemo. Ngo nagezemo ngo yego habe n'ifi yo gucumbira abantu. Ngo yashize awaguze zinga. Waguze zinga. Ukristo bwawe buri he? Ukizwa kwawe kuri he? Nguzageze ngo ndahuza kigira ngo asigaye yambara imwe ngo niyari mu gusenga na buringa. Mu gikapu cyawe harangaye. Nivarisi ugira hatunzemo amahuza ngaha. Niko yabandike Yesu Kristo arababwira ngo ubu bwoko ngo buzabinshimisha iminwa ariko ku mutima nta mana bagira. Haleluya. Kumwe bavye Olango sekarte nima tombala ba. Ekotema ndu asukarte vi. Ushaka gutunga Yesu mu buzima bwe. Kunda bagenzi bawe, kunda mugenzi wawe. Ko tubanye abantu tutaza dusuhuzanya mu muhana ariko mwikanisa babaho intebe zimwe bakazicara nawo. Tubanye no mu muryango utararamutse undi. Buriya ngo sinza mpuza ngo amaraso yanje nayiwe ntazaho. Mwagiye ku bitaro bya amapepo gusa atazaho. Yesu Kristo yaravuze ngo icyamuzanye mu isi ngo nugutandukanya. Ngo umukazana azobana na nyirabuko badahuje. Umukobwa ngo azobana na nyina badahuje. Ngo batanu bazoba mu nzu ngo batumvikana. Naje gutandukanya abafu n'abazima bazoje kwa. Ariko wagera hano ni wowe uzuzinduka mu kabiri, ni wowe uzutamba wa mbere, ariko kujana makuru ni wowe wa mbere. Tsindwa mu izina rya Yesu. Namantangara iyo nkubonye sangurengeyo uko bambwiye kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose n'amanumva. Haleluya. Haleluya. Wana sifiwe sa. Urashababazwa n'ikirato cya mugenzi wawe ngo none ukunda Yesu Kristo. Wowe ukibabazwa n'undi muza bayemo utazi ko azayishura nuko ayibamwe. Wowe ukibabazwa n'abana ba mugenzi wawe kuko babyutse utazi uko bariye naho babasha. Ngo numara ngo uzokunda Kristo tibishoboka. Ukunda Kristo nugukunda uri ukareka wewe. Haleluya. Ukunda Kristo si ukugamba undi. Ukunda Kristo nugufasha undi. Zaturushwa n'abayisilamu. Nta muisilamu wobona wabo yaburaye ngo bishoboke. Tibibaho. Nta muisilamu wabaza yambara ubusa yamubona. Tibibaho. Bagira ishaka ry'abene babo. Ryabo babana mu murimo, ryabo bakorana. Barazamura n'umwe akazamurwa. Ariko twebwe
umwana mu guhaguruka ku gatuta abandi bagahwera. Umwana yaririmbaho kumuzamura ngo bazamure ngo ari wanguriye mwana ngo uzi se na nyina. Haho umuhamagara si uwa se na nyina n'uw'umwana. Yabwiriza umuriro waka ngo azabwiriza ariko ngo ariko iwabo nabo ngo nibakabice. Haho biramaze. Niko Paulo yandikiye Abagalatiya. Arababwira ngo umuhamagaro utahamagawe na bene bacu. Ngo nahamagawe n'Imana data. Ukandi n'amagambo ngira se ya bene wacu ngo naya data. Tuzamuri banishubaye. Haleluya haleluya. Atukuze mukombozi. N'amagambo ngira se yo kwagasinzira naya data. Nayanditswe na data. Bibiliya ivuga ngo icyanditswe cyose cyahumetwe niki yo mwijuru. Haleluya. Ushaka kunkurikira yiyange akunde mugenzi we. Ushaka gutunga Yesu mu buzima ubera mugenzi wawe icyitegererezo. Ubera mugenzi wawe inzira. Bibiliya iravuga ngo kazaba inzira nyabagendwa izitwa yo kwera no gukiranuka. Iyo nzira untizaca amabandu yiki imitima. Imitima y'abandi irahagaze tibakiryama ngo bashaka kubona wangara. Ayo tibazabibona we. Amerwe nasubire mu isaho. Amerwe nasubire mu isaho. Imitima y'abandi irahagaze we tibakiryama ngo bashaka kubona twangara. Ayo tibazabibona we. Amerwe nasubire mu isaho. Amerwe nasubire mu isaho. Wokuraho watoranijwe na Yesu Kristo. Uburyaga Paulo arandikira Abafilipi arababwira ngo nimugire urwo rukundo ngo muri mwe nta buryarya buzabamo. Urukundo nirumara kwinjira bigabo we nta buryarya. Tuzo turyarya nawa Tongolo banda Somekalo bando Prometando lagi Churangi jabaze sha. Ariko ndahumiwe. Urukundo ngo ruzarukamura mu buryarya ngo rugatuma umuntu abinyangamugayo. Iyo wakunze Yesu Kristo ugakundana abagenzi bawe ukazana urukundo mu mutima ngo buzabutuma ubinyangamugayo pata. Pick. Urashize mu mitima y'abantu. Urukundo rushize mu itorero. Urukundo rushize mu banyamasengesho. Ukunda Imana n'ukwikaburira ukihararuka ugakunda mugenzi wawe. Ugakunda mugenzi wawe. Revera Kado yigeze kutubwira kantu ribaza kuko na hano ushobora kuba yarakavuze. Aravuga ngo umuntu umwe ngo bamujanye ahantu nyine ari mwiyerekwa ndagira ngo nikako aje kuzimu ngo ashikasanga ikuzimu ngo abazungu n'abirabura ngo shitani ngo karakubita abazungu ngo asanga shitani yakubita abazungu kandi ngo ikintu ariko bazize ngo akabazize ikintu kimwe ngo nuko wabo ngo azaja ngo bakamushigikira ngo iyo babonye umuntu wabatangiye gukora kantu ngo bose bazama bashora imbaraga ngo bakamuzamura bakamamugeza iriya mwirango asanga shitani ikuzimu karabakubita
ngo asanga birabura ngo karabashimira bikomeye ngo akabashimira babwira ngo icyo mbakundira uko muzamumfasha mu kazi ngo wabaza apfa kuzamuka gutya bagahwera yashinga iduka uwahariye akazi aritambuka akazi aje kugurira iriye amapepe abazimu muzamubona ababene wacu ari utambuka iduka rya mugenzi we ariko twe tuza turishinga uri mu gipangu riri mu gipangu ukazubwira abana ngo uje kugura hariya hirya mwe cyangwa bakama bakopa gusa kugira ngo bamunanize tugira gutya. Haleluya! Gukunda Yesu Kristo n'ugukunda mugenzi wawe n'ugukunda mwene so n'ugukunda umuturanyi n'ugukunda uwo mubana. Arababwira ngo ikuzimu ngo shitani ariko baheza za gift. Ariko bama gifuti ati guyerakaza apfa gufungura iduka mukama musara mwese mukaba bafatanya bikogwa nanje ico nza kibashimira amaze abazungu barakubitwa uzorebe nk'abahinde mu muco wabo tiyogorora mu iduka ritari ry'uwabo cyangwa umunyisiraheli tibishoboka yoko amateka kagera kasarana kaja kugura kagaruka ikibirite uje gushaka mwene wabo naho mwebwe amapepo yamagagara gutya umuntu kana gucyo na protector ukanga kuyigura wagera mu mujyi mu iduka ry'umunyakenya ukarigura abasi kudakunda Yesu Kristo mwamara ngo muramukunda ingaga kubita ingaga turi kumwe mwarambiwe bakecho ibyo navuga sivyo uzuje kugura ihuzu y'abandi mugenzi wawe acuruza amahuzu ukaje kuyigura gute tezi imbere mwene so zambire banki wacu gitengera sinotega moto y'umunyagihugu umumambure ahari tibzo shoboka zanje gutega y'umunyagihugu nabuze ngira umwe wengira nambaza yego nabo ni byiza kuko tugomba kubateza imbere wamubonye ugomba kumuteza imbere ariko bazabaje kuvuga ngo uzuheri iwanyu mu rugo bukristo were ku munyakenya uwanya atarabubona ntabuhari ariko patron no gufungura akaduka hano inama zigakogwa nka kujya kwa M23 muri mukaza waka basarendo yinje mu itorero were ku Imana nahise nukurasana n'umugezi wese wa nabi ni mayi muntu utifuriza undi kintu ciza nibazarendo amaraso ya Yesu abagereho mu izina rya Yesu ahindura ubuzima bwawe ukunde mugenzi wawe nkukugira gute wikunda barabwira abafilipi barabwira ngo mwa abafilipi mwe ngo kubabazwa kwanje ntacyo byatwaye kubera kuko nababaraga kubwanyu ariko arababwira ngo icyo mbaraga icyo mbifuriza ngo nukugira urukundo ruguye kandi rugwijiki imbaraga n'ubwenge ngo rukundo ni umara kurutunga ngo ruzobakiza kubingarga ngo rubaheze kugirirwa icyizere n'abantu urukundo nyakuri ni Yesu Kristo ugo rukundo niko rukenewe mu mitima ugo rukundo niko umwana ari mu gukogwa haze intambara zikaba nuko Imana umwana bakamamurema ibintu atagiraga ikiniki umwana w'abandi muzima utari ufite akabazo
ariko akama umugwayi kubera amagambo. Ngo n'umwana se ngo nta buzima agira, nta buzima agira, kandi ugasanga uwawe ugambana gutyo mubi warujuje abantu. Aho niba mara bo bazoje ibondi bazohoya icyo wifuza ko bakugirira nico uzogirirwa na. Utunga Yesu Kristo mu buzima bwawe, ushaka kunkurikira yiyange. Yesu Kristo ntabwo yavuze ngo ushaka kunkurikira yange bagenzi be. Oya, Yesu yaravuze ngo ushaka kunkurikira yiyange namara yikorera iki? Umusaraba. Ankurikira je inyuma tugende. Ntabwo Yesu Kristo yadusize ngo ushaka kunkurikira ngo yanga kabiri. Oya. Kuko hari abantu batuye hano muri Kayore babayumbe kandi abanyamasengesho batarakandagira mu kabiri. Ariko bazapfa kuvuga ngo abanyamasengesho akamagira guke. Nazarendo. Kwa ana mapepo. Azashika handi yashika mu kandi karere. Bavuga ngo bayumbe bigitengera ngo bakayore ni bahaguruke. Ni uzuhaguruka wa mbere. Ariko akabiri kamaze umwaka ntaragira gute? Mapepo gusa. Akamasara ngo patura tuyobora gute? Nti bishoboka. Gaho gayobora niba atakuyobora. Bwana sifiwe tore. Muhumurenge gusoza abahezi biryohera. Bwana sifiwe. Nizo bihe tugezemo biruhije kandi bigoye. Umuntu ari mu kugambanira undi, umuntu ari mu kugambanira undi amakuru akaba neza undi akagambanira undi. Arantu mperutse kuja mu butumwa ariko mbagenda mfite ubwo ngo mpashike abaho barambwira ati ntugire ubwo, atunabonye ikibazo kirabaye tugikekere mu bandi ugikekere muri abo turi kumwe hano. Tugire ubwoba nta wundi wo hanze wo kuvami bitaturutse kuri twebwe turi hano. Ko yambwiye kandi ababikora bari mu itorero babarizwamo barasirimba barasenga batanga amaturo n'abambere kuzinduka mu ikanisa. Nta Yesu utunze mu buzima bwawe. Haraunzi bene data bagiye kuvuga ubutumwa abandi babaca inyuma barabagambanira ngo gusa nti baje kuvuga ubutumwa bari ahantu mu ngambi guke ubagire gucya kera babona polisi irashitse bari ko bacika biruka ngo bariza amakuru bamenya kuko wabivuze neza yari mu materaniro. Ona mara kunda Yesu wa inama ugahamagara umwe babiri batatu bane batanu mukicara muri Naivas mukatsinda inkoko n'akabido kamata. Hari umupfakazi wa Burayi ngo twige kuri runaka mu mwige hige nta yindi sumira uti yongiye kandi ubundi burozi buruta ubwo nguko. Bakama bahimba ikintu kingana gucya ku muntu kingana gucya. Inkuru mbiza yihuta kurusha ambulance. Iza yamikira gucya ngo wi ikarara gasarani buze busha gucya yayigera muri Texas. Yo gusebya undi gusa yo kuvuga undi yo kugira gucya yamara kavuga ngo atunze Yesu Kristo. Nta Yesu utunze mu buzima bwawe. Ushaka gutunga Yesu Kristo wiyange wifurize mugenzi wawe ibyiza. Imana izobone kukugomorera nawe guheza ibyiza. Tuwoheza wanyu ibyiza ngo ni Marimane kwima. Bibiri iravuga ngo wahiga gutanga kuruta uhabwa. Bone uhiriwe. Nuzabona ibyiza. Kubera kuko nawe yifurije abandi ibyiza. Nuzabona umugisha kubera kuko nawe yasabiye abandi umugisha. Nusabira abandi umuvumo nawe nuzabona. Buri muntu wese azofata umusaruro bikwiranye n'ivyo yakoze.
igitabo cyaruka kiravuga ngo ntacyahishwe na kimwe kitazohishurwa, ngo icyo wavuze wongorerana kizovuga ku ijwi rirenga, ngo icyo wavuze kiri mu mwijima kizovugirwa mu muco, ikintu cyose kizoja azara, icyo wabivuze nicyo uzogira gute, icyo uzasarura. Shaka kunkurikira yiyange yikorera umusaraba wiwe ankurikire. Bene data, nta kindi nobabwira muri uyu mugoroba Kayore, nta n'ikindi nobifuriza. Ushaka gukurikira Kristo yiyange yikorera umusaraba amukurikire, kandi mugende ngo mugire urukundo rugwiriye rugwije imbaraga, ngo n'ubwenge, ngo ubwo rukundo ruzobatera kutaba indyarya, ahubwo ngo rubatere kuba bizeye ko ubwo ni urukundo rukenewe, niko rukundo rukenewe mu mitima y'abantu. Abantu imitima yarakonje, umuntu asigaye abona undi umusonga ukama weguka. Mbaye imbeho se ngo nzamubona umusonga ukama wegukaho ndi imbeho. Inabi gusa yuzuye mu mutima ibintu bimurimo bidafite. Ngo pasiteri nkonje iyo mubonye uzanama numva ko inzoka yeguka, izokurya iyo nzoka, ubundi ugira inzoka kute mu mubiri. Bwana sifiwe. Umuntu agira inzoka ngo iyo mubonye jewe ni kumwe yavuze ngo iyo yumvishe nandirimba ngo inzoka izama yeguka tizokurya. Wotunga inzoka ikazoreka kujya. Bibiri z'abantu ubona inzoka ikandagire mu mutwe, none wewe iracumbise mu nda. Abazimu izoguhekenya. Inabi gusa yuzuye mu mutima w'umuntu. Bona mugenzi wawe umwishimire, umuheza urukundo n'amahoro n'izishimo, umuganiriza umubazi no nzira uko imeze, umubwire ngo iyo tuje nti turahagera dufatikanye mu isafari. Siko bimeze titurahagera, turacyari mu rugendo bado safari, turacyari mu safari iracyakomeje kandi irimo ibibazo, iraruhije, iragoye, irimo intambara, irimo kutumvikana, irimo abanyeshari, irimo abagizi ba nabi, irimo abatifuza ko uhuka. Ariko yewe fata mugenzi wawe akaboko umubwire ngo komera ushikame, gukurikira Yesu Kristo ni ukwiyanga, nta kindi. Niko mu Kristo nabyiringiro bari kubabigenza, niko mu Kristo namwizego bari kubabigenza. Ntugushigikirana umwe yageza hana ni undi akamubwira ngo tugende ihangane komera. Eregi imbere ni heza, komera we ushikame we. Eregi imbere ni heza, komera ushikame. Kombona inzira yabaye ndende, imisozi nayo irushaho guterera, mbese mubona ko tuzagera imuhira dute. Komeza inzira we, komeza inzira watangije, nubwo bigoye we, nubwo bigoye wihangane. Erega imbere ni heza we, heza, komera ushikame. Erega imbere mana we, heza, komera ushikame. Muze twicare hasi tuje inama, tuganire kuzura urugendo twatangije. Kombona inzira yabaye ndende we, imisozi nayo irushaho
cheval à somme garde bois. mbese yeme Mubona ko we tuzagera bimuhira dute. dutange haleluya yeme. Haleluya, Haleluya. izirirarugisha tuzogera imuhira tutayememe tudakunda bagenzi bacu tudifuriza abandi nziza tudashaka ko abandi baramuka bizogenda gute? Aguruka mukunzi wanje we Ngwino tujane dore itumba barirashize rirashize. uburaburozo burabije Urabije kw'isi. igihe cyo kujwigira kinyoni Mana. kirageze we Tema. kandi ijwi ry'intungura we Oh, twikanye mu gihugu cyacu we ngwino tujane mugenzi we iyo tuje ni heza kuruta aho dutuye we tuzabana na jambo maze aduha ijambo tuvugira ijambo ngo imbere ya jambo we ngwino tujane mugenzi we iyo tuje ni heza kuruta aho dutuye tuzabana na jambo maze aduha ijambo tuvugira ijambo imbere ya jambo we. Haleluya, haguruka mukunzi waje we. Ngwino tujane ngwino we rirashize. motala sika Tema. ibanda Sove. ebanonge sakrute de va Nayereye mu buto mu buto bwanje niruka inyuma y'isi ariko iransize we hakurya y'amazi we iwacu niho nzicara ngaruhuka we sinzongera kwiruka we habe no guhagarara inyuma y'ibihe we Nabashije bibi. pima toke tararibanda Igitabo nkunda cyuzuye. cyuzuye amateka y'ukuri we Hakurya yagwa ruzi. ayiwe iyo ngiyo Iwacu niho nzicara nizicara. karuhuka we Zaba nzaba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe mpagaze mu gihe kitazashira we tuzabana na jambo maze aduha ijambo tuvugira ijambo imbere ya jambo we Ngwino tujane. ngwino we Iyo tujane ngwino we metalo six tuzabana na jambo. maze aduha ijambo tuvugira ijambo imbere ya jambo we amaboko naheke. Haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. Bwana sifiwe. Tala. Tomera ribanda Izirira ruhije nitange mutazana nigwa mukigenda muju mutima batera imbaraga mube kumazi haleluya ota imbere pari dusigaye dutera kabiri kakaza imana ya patu irarangiye ntawurihana kuri podium abantu bose barakijijwe abasambanyi abashura abicanyi abagambanyi abarozi umwaka urashize ngo akabiri kari katumaze usubiranye ibihe kwewe akabiri kakumaze usubiranye ubusambanyi wasambanye na gatatu akabiri gasubiranyeyo warayugambaniye umuntu akabiri karakumaze ufite randevu yo gusambana akabiri karakumaze waramaze abana b'abandi chunga wewe Mungu wako karibu kurudi ibyo dukora byose yapiga hodi kwangu umugeni yafika yapiga hodi kwangu itakayoonyesha maisha ya kila mwanadamu. Sinema hiyo itaonyesha. Karaza abakobwa mwe basore twarize Imana mwe Yesu Kristo karaza pato Yesu yoza manda y'ubuyobozi bwawe itararangira neza ukuru kw'Imana Yesu unyine yoza tarasubira wanje igitengera cyo mukundira ngo azoza agize gute atunguranye uzumva gusa umuntu adibutse gutya yatunguye Paulo yerekeza mu nzira y'Damasiko aramubwira ngo Sawuli we Sawuli wabaye ikifusa Sawuli wabaye ikizesi mugambanyi ngo aramubwira ngo karame databuje we ijwi numvishije ni iryawe aramubwira ngo va muri izuru moketa lombanda sokila prote
hasigaye 10 ndagira ngo niko muhagarikiza bimeze yambwiye kurangiza saa 1:15 mfite saa 1:05 nawe ndenzaho nta nuhungabanura shobora kugusigira nk'amasegonda 20 atukuza semene eme bwira mugenzi wawe ngo nushaka gukunda Yesu Kristo wiya nushaka gukurikira Yesu Kristo wiyange wikorera iki musaraba mode maloki musaraba Msalaba wa Yesu iyange wamenetse amaraso yaduje n'Imana we nico gituma zashamushima zavuga ibikomeye yakoze kuri nyamibwa